ماشاءاللہ جزاک اللہ. داو سرامت قادری او حسین شاہ قادری چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته د عقیدت ناتیه پیرزوینه وړاندې کولې. خاص کوم نعت خان جنید منظور صاحب ته چې یو نعت شریف وړاندې کړي. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کتنوین زمین آسمان بنو حس بنو دغین سجان بنو لوے محبوبہ ہر سستا برکت دی کتنوی دا عظیم قرآن بنو کتنوی نبلوح نبقلم کتنوی نبنور نبسبوگ میں باران بنو ونی بوٹی او گلان میوے بنوی دارنگنی رنگنے جہان بنو ونی بوٹی او گلان میوے بنوی دارنگنی رنگنے جہان بنو عبداللہ منظورہ تباہ موجود ناوی ستاپ خلی باندی خواندناک بیان بنو نورہم منور شو نورہم منور شو ہم سپوگ میں ذکرو خان شوا پروید محمد نبی اکرم دنیا ودان شوا نورہم منور شو نورہم منور شو ہم سپوگ میں ذکرو خان شوا پروید محمد نبی اکرم دنیا ودان شوا نبو داز مکا ناسمان نموجودات بو نبائن سجن نفرشتی نمخلوقات بو رحمت راغ دنیا تا رحمت راغ دنیا تا کل دنیا ورت حیران شوا پروید محمد نبی اکرم دنیا ودان شوا نورہم منور شو اس بگ میں ذکرو خان شوا پروید محمد نبی اکرم دنیا ودان شا بوتان پرات کعبہ کی بھی شمارو چان من
پلار اللہ مصلح راولے اللہ مصلح راولے گہد کفر مانے روان نشوا پروید محمد نبی اکرم دنیا ودان شوا نورہم منور شو ہم سوگ میں ذکرو خواہان شوا پروید محمد نبی اکرم دنیا ودان شوا قال من زار قبری وجبت له شفاعتی قال من زار قبری وجبت له شفاعتی کوئی اغاڑی عبداللہ منظور ستا امتی منظور چی درب غنی سبحان شوا پروید محمد نبی اکرم دنیا ودان شوا نورہم منور شہم سوگ میں ذکرو خواہان شوا پروید محمد نبی اکرم دنیا ودان شوا درود شریف